Hallelujah. Kaito kaham. Bini khairok ma. Hamzak ma. Tuidol marok paiflaya. Haino hai zora kaham. Haino hai syab kaham. Ozorawo. Kaito ni kok bai keseng. Kupulung wngmai finai. Amen. Hakhe. Kaito ni kok gothang. O kok bai. Chini langmao slaijak mung sok bai kya. Tabo kaito ni nukhung ni ngai tong thogui khaksangai khasrang lai sengma tong layo. Aboni bagai chini takhuk bukhuk jati masak bayap mare kiching borok bahaino tini nung ang khasrang mani hai tong thok mani hai tong thogui mansi tung khasrangi mansi tung phaidi share khai layan. Hallelujah. Ozora kahamo borok bahaino kaito ni kau kupulung ngi manthang. Amen. Naidi Jeffru Pano kaito ni kok bai keseng yapri shewo atong thong mane abu juda khasrang mane abu juda samung bas klai sha ka sawo. Hallelujah. Samung bas ke klai sha ka sawo jeng hambai simi seroi mana azora. Wow. Ani kaito na bless klai kya nai. Amen. Ang saimano nukhung hisabe jeng jotoro jani jani nogo tongo. Okay. Jani jani baithangni kamiwo baithangni nogo. Abahai kogrok tongo. Ke bono fano share khlai thogya. Best friend no fano share khlai thogliya. Jasuk pon close tung ke bono fano share khlai thogliya. Masuk bipodongi tongka. Asuk oroi porengi tongka. Soso satogliya. Abahai yang neng depression pon klai tongka na. Belai tiak to fon nangai tongka na neng. Hai kau abahai ke pon wan sukana je thei thangman chasiwo. Asuk problem jengjalo tongman islai thei thangman chasiwo abahai phana decision nangai tongka na. Fiaba saimandi. Busuk problem kotor, busuk jengjal kotor abuya. Abun islai kaito torkogo. Tomungno. Agaplai kaito rono hungke. Yes, tomungno nang agaplai kaito rono hungke. Bipod busuk kotor abuya. Solution nini bagai ngai. Khaksang mung tong thok mung. Khasramu. Amen. Praise the Lord. Nukhungo parents hakeba mafa tongmani bagai busharok belai comfort belai khasrangi tongni mano. Busharok ni thaniwo question kri. Ani ama tongo, ani babu tongo. Ani bagi khaksang mong alaida abo bini thaniwo tangai buma tongo bo fa tong comfort question kri a comfort khaksang ui tong thogoi khushi munei mung simisi hakat khushi tongla ni bagai a munina ni bagai busharong ni thaniwo kolom te khiklaijak nai grei a busharok tangai khushi tangai tong thogjak tangai munei tongiman buma bo fa borong ni ngai bebak samung khlaio ready tiar kheru aboni bagai ngatabuk kaiton nini langmawa ak tiar no ak haksangma tongthokma khasrangma molbrumni langmano yafarka Jisu Kristo tui nang bahaino ta kafradi ta dumdrukdi choit phoitangdi akaitor samung kaham khlai mano poito khlai di goshui nadi
they confuse hay ka doubt ta di hallelujah chun tabu kaitoro kaitoni nukhungo kaitoro tongnai kaitoni nukhuni boro ka tamo 2 Corinthians chapter 5 verse 7 sejak tongo 2 Corinthians chapter 5 verse 7 For we live by faith not by sight For we live by faith not by sight Chengtabuk poito by se ya prima shenai hay ka ba ap poito se sengma tong lainai nukma ya nang nugui tong mani tamo nukhungo jengjal nini mokoloi nukmani ka tamo nukhungo oroi poroi nang nugui tong mani tamo paikha nukhung kwakha nang nugui tong mani tamo pusu gya nang nugui tong mani tamo omayo oroi poroi but elam ba tam sa nukma wata tong di poito se tong di we live by faith Centabu poito by se ya prima selainai a poito se matong nai Geborok tongi manya jasek pan kafadi khaksang ma tong thok ma solution tei shop paya but jeborok anuk mano nori rohoro anuk mano nori haksal ma khlai rohoro tei tamo ani kaitor ana hamzago jeborok poito khlaio ani kaitor ani bagai samung kaham khlaikya ani kaitor ana sumsob ni yakni fyoka ani kaitor ana bini nukhungni khlaikya ani kaitor ani ni samung khlai tongo a poito a fe aro jeborok basawi tongoi mano a thayo jeborok siring ke tongoi mano a poito a extraordinary blessings hamari comfort aba a borong ni thani won kupulung wngnaai ba jeborok nukma baike ya prisena thangnai nukma baike kupulung wngoi a nukma o oroi poroi jengjalo klainai tei bo khatara jaga thangoi soginai ongkhori sudu phai mangla hallelujah so sung tabuk tamo kaitoro through Jesus Christ Christ ni bisingte Chin duty tamo we live a poito tong nani a poito him nani nukma ya nukma ni batamo okay or nukma onek bezal khlai borok no o mokol onek thayo sengtam khlai problem khiklai janano mokol bai nugo borono hamza go rokne resamung ro bai senno amuni bagai tamang nukhung khajak rokni nukhungo oroi poroi soppayo faruk nogo besa pai mahai janano mokol bai nugo bonono hamza go a category o khlai tonglai mani bagai okay nukmani abate tongo kobang ma area o anga su bebak explain khlaina muchunya norok bujinai rok buji paikha abo chungno lama kororogo but poito abo katam khlai relax khlai sungno ani kaito khlai si paikha samung paijak sabla ani kaito sumsuk sakagai khibka jisu ni theibai wow ang katharse ani kaito ani bigrano ruzurkha jisu kristo ni thaniwo ang ganangse ani kaitor ana jisu kristo toi bini nukhungni khlaikya ang selenglia ang tabo kaitor ni nukhungo kaitor ni busase a poito a faith abasana apply khlayo amen hallelujah kaitor kaham yes belai kaham bo mungsabai sujak nai kriya bo hallelujah o kogrong no chinita hukte bukhuk song nango जों तिनि आबोनो साइमाने कप्लायङै तङै मान माहाय तिनि ताखुकते बुकुक सं बरक बहायनो नांगो बरकनि थानियाव शेयार खालायदि खोनासिथों बरक ब साइमान सिथों कप्लायङै मान सिथों आव तिनि मेबि बननो साजा ग्याफानङै तङै मानो
but salsa nung o kaplai kok no bini thanio share khlai ramani bagai koroi phano bo khanaka koroi phano bo nukha bini life change ngi thangnai amen hallelujah chini kaito belai kaham chini babu belai kaham botchuna belai hamjago bokun diman khlaya chini thanibo bo na di se no yasak di se no mungsa diman khlaya hallelujah praise the Lord 2 Corinthians chapter 1 verse 3 and 4 okay mangkhangke khoroksa comment section o share khlai redi jara yago elamba krero pori wi manthang tongo hungke ba khulok di 2 Corinthians chapter 1 verse 3 and 4 2 Corinthians chapter 1 verse 3 and 4 Praise be to God, praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of compassion and the God of all comfort, who comforts us in all our troubles, so that we can comfort those in any trouble with the comfort we ourselves receive from God. Amen. Paidi, Jini Subrai, Jishu Christoni, Bofano Hambai Relayana, Bonk Hamai Ganang Afa, Bebagono Subanai Kaitor. Hallelujah. Kaitor Basin, Subazak Mahai, Podre Potekto, Manzagui. Tongnai rok no cheng chubawi mana tuike sing tek to man brum no bot cheng no chubaw hallelujah nini ani duty wananani cinta klainani kirinani sundrunani ya nini ani duty o chungno bebak zora o naikoloi tuiduloi khasrangrei comfort ke tonnai a Jishu Christo ni bofa kaitor bono hambaire na shimisi amen just dini bukhao yagroi sadi afa nangana belai hamzago Jishu Christo no roi nangani kaham khlai kya nangani beba hambaya fanono nangani ngai samung khlai tongmani bagai amen 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 hallelujah hambai redi praise the Lord boss suno comfort ke tono hambai redi akaitor by comfort hakaba khasrangnei tongthogrei tonjak mani hai cheng tei khoroksano chubawi manatei khasrangnei manatei khe teibo kaitona hambairedi teibo bini comfort chini thanibo cheng bujiwi saimanei a khasrangma tongthokma bisingo tongoi mogui tongnai khasrangyangei tongnai oroi poroi jungjalok klai tongnai rokni thaniwo chung khasrangrei manatei faidi teibo kaitona hambaire layane te chungasa khasrangai tongthogoi tongmani bagai a khasrangjak tongthokmung a alaidano tei khoroksani thanibo chung baglayana amen praise the Lord amen mani bujina blai noro amen mani meaning ke tamo abohai nang so phari kaitona hambaire layana amen phari yes sengjo tono palke kaitona hambaire layana jeni kaitor chini langmo samung kaham khlai kya amen mane I ni goshina manita amen nang mo goshina sidi ani kaitor ala hamjako ani langmo kaham khlai kya amen amen
Praise the Lord. Belai ke hamza go sunglo chini kaito. Aba sike hamza go sujaknai kari mung sabai. Hallelujah. Fadi sungkuluk layane 2 Corinthians chapter ke 2. Okay, chapter 2. Verse ke 14. Chapter 2 verse 14. 2 Corinthians chapter 2 verse 14. 2 ni 14. Pagburwai ngake berem nui ni betang ngake cibrei. Hallelujah. But thank be to God who always leads us as captives in Christ's triumphal procession and uses us to spread the aroma, of the knowledge of Him everywhere. Amen. Hallelujah. Tamsa hambarde kaitono bosno Kristo baike gerengrekha. Haikatamo katonoi nakha. Haikatamo Kristo baiseng gereng sajaga sok baikha. Hambarde aboni bagi kaitono. Hallelujah. Bomu sungjago tabuktamo abahai motom akaitoni hamari akaitor muthangna musungzak mani akaitoni blessings akaitor kaham khlai mani akaitoni kathar akaitoni asuk motom bahai. Hallelujah. A blessings hamari no aborong no jeng teibo lokorong ni thani tuniri manna ni bagai hambar di kaito no basuna Jishu bai kereng rekha. Amen. Ani thani tomono chocolate tongo ke ante kroksona bagai di mano. Yes brother, this is for you monini bagai. Ani thani tomono satrai motom tongka ngabono sogoi bahai motom ke jotoni thani tuniri mani. Ani thani ani thani tomono mungsasum mani kaham tong ke ang koroksasun thani yafari mani. Tabuk chini thani je tong mani. Abo engkha molbrom ni sompoti. Jeng lokoni thani tuniri mani tabu. Abo belai bahai motom. Nengyang a blessings ni kok a blessings no te koroksan thani yafaro ayang kaitun thani bahai motom ke soguyu. Amen. Nengyang bahai motom no piro ayang te bo bahai motom yu kaitun thani. Aboni bagino. Neng mamuli boroglia. Neng ereng haino sugya butwa ake dogori ni liya. Nini thani pora lekha da tong kerui abuya. Besuk degree holder abu buya. But kubui ku kok ke obose neng tabuk Jishu bai kerengza te borok ketal engzak. Amen. Kubui kok ngetamo neng tabuk Jishu bai kerengza te borok ketal engzak. Nini thani odhikar tongo, nini thani authority tongo, nini thani obahai phan tongo, te khoroksani thani o kaplai kok tunirinani, bo lama koroi tongma zorawo lama phunogirinani, bini nukhung oroi poroi ngi tongma zorawo thamogirinani, bono kha ksangre kha srangrenani, nini thani odhikar tongo, nini thani authority tongo, nini thani rights tongo, tangi hinmale neng Jishu bai kerengi tabuk borok ketaleng kha. Hallelujah. Oze keplai abo sengsani education bai sengsani degree bai ya Jishu Kristo ni jara tuisi. Amen. Praise the Lord. So mangkhang ke wari kemuni nagara sidi gana aine tongkhe ba nasigi nai. Wow. Ani kaito kubui nana kaham khlai ke.
Praise the Lord. Ông khang mogi tong na ni bagia munui tong na bagi se. Obukho kok sitra sana bagia. Kok khlai akai tu ni kok no sana bagi se. Omokol nang nungya jago sogina bagia. Kai tu ni mungku suk nai jat. Aba haino nai nani bagi se. Okhunjo bui tamo kok sitra sa wade walai lai biang bethalai abono khnana bagia. Okhunjo kaidor tamo khorang khlai tong nini ani bagi abono khnana ni bagi se. Amen. So busakni kaisa part kaituni mungku sukni bagi. Nono kaitor borok ketal khlai kya. Amen. So tong thok ni. Yesu Kristo Kristan rong ni bagi thiyo ni thi payable po. Yesu Kristo joto borok ni bagi se thiyo. Hallelujah. Kaitor sungsar no asukhe hamjaka. Aro teisa klaisa kok bainke kaitor sungsar ni bebak borok no asukhe hamjaka. Ga kaitor hamjabu hunmani bukung bara tipra sano yable mane tipra sano simi yable wan sano simi yable ingres rogno simi yable sungsani khoroksa bebak borokno no kaitor hamjaka Jeshuni thibay kathar khlaikya Jeshuni bahan sekagi kaham khlaikya Jeshuni bigra khlaikya Jeshuni ganang no borok munishuni thani ya farka tabuk ah Jeshu bay kerengnai rok borok katal enggo bini nukhungni permanent ni member enggo Amen Aboni bagai angba Kristan yable tini kema borok salaya habya ko ni salayo hab jaknai buya ongkhor jaknai buya nini sinimung yafangni simino nung kaitoni busa pogui tongkha siniyangi tongkha saimanyangi tongkha ba tini saiman sidi tei goshi sidi Jishu seani subrai ang bukhabai bono poito khlayo bo ani langmo phaimani bai ani kaham mongkha ang sungsani selenglia tabo kaitoni busase Jishu nangani subrai klaisa 사이만야 그 사이만시디 고시시디 okubuino asuksuble 합작나 영코르작나 해니 꾸는 거래 아기부는 까이더니 무상 사이미 아파는 게 똥하나 사이만시디 디니 아멘 니니 아니 타니다마 어디 갔던 kaham no lokuni thani tuniri nani a kaham bake kaitoni mungno kusu klainani abon nini ani thaniwo authority odhikar tongo amen Hallelujah. 2 Corinthians chapter 3. 2 Corinthians chapter 3. Verse 18. 18. Berem thamni butang tamnai chichar. Yes. 18 verse 18. We all who will unveil faces contemplate the Lord's glory are being transformed into his image with ever increasing glory which comes from the Lord who is the Spirit. Amen. Hallelujah. 나이디 কাইটোর যিশু খ্রিস্টন পহর হিসাবে অসংসার রহরখা তাবুক আ যিশু খ্রিস্টনি পহর নিনি আনি থানি সব পাইখা তাঙ্গি হিনমালে जों ববাই করংখা আবনি বাগিনো যিশু খ্রিস্ট ব সাউই গলাংখা নরক অসংসারনি জাতি হাইকে ব পহর আং অসংসারনি পহর হনি যিশু গসি পাইখা তাবুক जों ববাই করংখা আ পহর তাবুক চিনি বংখা আবনি বাগি जों ব তাবুক আসং সাসাও
which comes from the Lord who is the Spirit. Kristoni bisingtei, folani bisingtei, jengbo tabok asung sasao sokpaikha. Nung monakma kosom simbuglia, getar kaham, sung sasase kaidoro. Amen. Hallelujah. Abuni bagino naidi, nung jefru Jishu bai krei, kebo nono patariya. Jefru nung Jishu bai kerengo, lokurok nono shininani sengo, tei kebeng eng payo, ari eng payo, nono lama koror nani naipiro. Peba Jishu bai krei ama haizorao kebo nono shiniya, ba Jishu jefru nung kothoma kaham share khlaio, testimony ruwo, klainai thani nukjago, bórom nono shininani sengo. Tangai, jasuk phana andara gundra angni, menak angni, chati mucungi rekhang keno, abota mungi thang, jo toni mokolo kalayo. Nung Jishu bai kerengma logo logino, sengsasa pohorungo, pohor asike chungo, abuni bagino, tamo, nung ang abahai authority tongo, te koroksano lama punugnani. Chati keri pohor keri himi manya menago. Sengsarengka menakma. Sengsara tomono Kristo bai nung keri mane no menakmao tongo. Menakmao hongko ostabo ko hakorobo kelayo dukumano. Nung menak sengsaro pohor ngui keplai ke ya prishana bagai pohor bai kerengnani nango pohor sabong ke Jishu Kristo Kristo bai kerengnai rao pohor bai simi kerengo haya pohor bo nizibo bo bai thangbo pohor ngo. Amen. Hallelujah. Noro khushi ngable tongthok jak ngable magnangro ungjagya nable ozorano tomungno bless angi tongo keplai kai toni kok bai hinke. Hallelujah. Sadi comment section at least type khlai redi tamonai ani kai toni kok kethang kok ano hamari khlai kha. Amen. Praise the Lord. Ani kai toni kok kethang kok ano hamari khlai kha. Naro comment section text khlai mano te lokorok bahaino blessing sitang apply kok no khanawi. Hallelujah. Hallelujah ni meaning tamo ang hai muido khlai na musubo ani kai to ni mong lobjak thang han mani. Hallelujah han mani meaning tamo ani kai to ni mong lobjak thang ani kai to ni mong kusuk ung thang han mani. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Han mani meaning obono. Ani kai to ni mo kusuk thang. Kusuk khlai di. Daily supply mang tong. Hallelujah. 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 Tini kuma borok khana tong jagya. Tama boy. Sarapsa porpokan hallelujah. Sarapsa porpokan hallelujah. Ko discipline kari di sa. Ani kai to ni mo nang kusuk khlai na bagi tam ni discipline. Anytime, every second, nini ani thani rights tongo, kai to ni mungno kusuk klainai. Amen. Hallelujah. So tabo Jishu Kristo pohor ngi phaikya bobai kerengma bai chungba pohoro tabo tong toksin. Amen. Hallelujah. Chapter 4 ni verse 6 ko katam sijak tong. Let light shines out of darkness. Made his light shine in our heart to give us the light of the knowledge of God's glory display in the face of Christ. Amen. Verse 6 so let light shine out of darkness. Menak nawo pohor chungnani nangnai. Satino kem phano chuki tolawo dawi tonani bagi musungya
Zatino kebo surkes bisingo talarui botonya. Zatino kebo hakoro poitonya. Zati tangi musengjak jotoni benefit ni bagi. Hallelujah. Abuni bagi no tabuk jeng pohor kategori shop bai khaba a pohor om monak mao jengna nangsinai. Hallelujah. Praise the Lord. We have this treasure in jars of clay to show that this all surfacing power is from God and not from us. Pohor category shop by money, Kathar category shop by money, kaham category shop by money, Chuknahani bórom wngmani, Chwng azimani ya, Chwng azimani sompoti ya, Kaito ni aroni paimani, Kaito rumani sompoti roksi obo. Amen. So, ang kaham engka, sabni zare, Jisuni zare. Credit Jisu simisi manani zungko. Kaito ni mong simisi kusop nani tanglai. Hallelujah. So, abuni bangin tamo, we are hard pressed on every side. Maybe asa kepala sok pai mani bagai, tabo menak sengsar nono saja ya fanangi mano. Okay. Abuni bangin tam klainai nono botok klainai, nono persecute klainai, nono oroi poroi klainai, betharna ni nainai, sokomorna ni nainai. So, ngapa hakin nogo 8 verse 8. Chapter 4 verse 8. Afropano tong thokdi. Ke khorokso bumani bai ao busago sanai. Haipana abo bai nang komori thangla. Ke khorokso nono busago bothar phainai. Abo bai nang komor gala. Satok pitok khlai phainai. Abo bai nang komor gala. Ogbuk sangmani baibo nang komor gala. Tangi himale jeng Kristo bai kerengka. A Kristo ka kethang. A kethang bai kerengma bagai jeng ka molbrum ni kethang se. Seng mia bo sereng laikya. Chini langma kai toro se. Ketal bushak bai ke jeng molbrum ni bagai kai toro tongi nai. Oje sengsara tangi tong lai tabo basago. Kai tori mungno kusuk khlai lai nani bagi. Hallelujah. So busak no salsa sang maya karnai, ketal busak no manai, keplai ke mol brumi bagi kai toro tonginai. So busako satok pitok engo tek toro jago hanai tau uslodi. Abo srapsani bagi se. Hallelujah. Chapter 4 verse 18. 2 Corinthians chapter 4 verse 18. So, we fix our eyes not on what is seen, but on what is unseen. Since what is seen is temporary, but what is unseen is eternal. Wow. Hallelujah. Tabu kai toro tonglai ra hunke nukma phasingo tongnya. Nugya no tuise khatung khaza ngo. Amen. Tangi henmale a kai tor je thayo tongo kebo tangi nuguya ko. Hai phana a thayin ke tam chini bagai mol brum ni bagai. Hallelujah. Jeng nukma manirok no kaisomoi nai tongya. Nugya manirok no se kaisomoi nayo. Amen. Nukma manirok srapsa ni bagi se. Nukzagya manir ke abo pai playa. Wow. Praise the Lord. Nung je bushak nugui tongmani pai thanai ja. Nung je nok nugui tongmani nok dala nok pai nai ja.
nini sakri le painai jat. Okay, bebak painai jat mang. Abuni bagi nukma no tuya sa khatung khaza tang ni neng. Abu painai jat komor nai jat. Nugya. Wai shapano kebo wan sugya ko. Wai shapano ke khoroksa ni mokol bai nugya ko. Okay. Abu hai kefana khnaya ko. Abu hai thai mini ani bagai. Abu bo serapsani ya mol brum ni bagai. Abu ni bagai no serai ni. We fix our eyes not what is seen. Jini nasikma tabuk anukma mani fasingo ya. Bozagawo. But on what is unseen nugyako aro se wngnai nangnai. Hallelujah. Kai to no bahai no seng dadak sidak mokol bai nugyako. But bini hamari blessings so seng tongo. At thayo bo seng permanently sogiyako. But seng sogina ni bagai je lama nangmani a lama sok paikha a lama Jisu Kristo bawai seng kerengkha. Aga seng sogisinai confirm. Abuni bagen jehetu seng je jaga sogina nai tongo thanoni bagen reading laijak abuno tui tong thokdi. Nukma manino tui neng bekha odru mudru tangdi. Abu painai jat. Abuno tui neng asik nes tongo no tongdi. Samung manka sadi kai to na hambai di. Samung manka samung khlai di. Thangnai su khlai di. Boropai halok narak di. Ting tong abo. But actual nini tong thok ma ani tong thok ma bobolo tui na nangnai. Achuk na hanot tui. Wow. Hallelujah. Abuni bagino. Thaiswkangrok sung porika chapter 5 verse 7. We live by faith, not by sight. Nga tao sogi na hima tao sogi yako. Nga sogi yako no sogi yun manota man poito. Nugyako aybo nug manota man poito. Manyako aybo manka abo no poito huno. Nga tabok sung boro tong nai. Nug mauro tong nai na poito wo. Nini thani choice. Angle an nugyarong no bisas khlai manya. Nugyano no bisas khlai huno. Nukma mananya tam bisas khlai na tong ba. Nukma mananya ko bisas khlai jak mani kari. Nung nuguis tong ha confirm aba. Man nugya ko abono na bisas khlai jani. Abono na poito khlai jani. Amen. Praise the Lord. Therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come. The old has gone, the new is here. 4 chapter 5 verse 17. 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Zebra Christo by Tansango Gurungo Borok Katalongo Kasam Uri Tangpayo Gray Tango Nang Christo by Nable Nini Kasam Grika Boxi in the governor. Kristo bai gerengke ketal sengo kesam kemai tango. Sunang tabu Kristo bai gerengka borok ketal. Amen. Hallelujah. Setong thokdi. Ketal ble ri ketal cuma bai sa setong thogo. Mane ketal marma bai sa setong thogo. Hamza ketal marma bai sa setong thogo. Chamri ketal marma bai sa setong thogo. Tabung neng Kristo borok ketalang ka abu bo mol brum ni bagi se besuk tong thong na klai tabu besuk tong thong na klai. Amen. Am bagino musadik rasadik nachunga gaungao paglo ke saman. Hallelujah. Rasabdi musadi kobor hai keno maybe borok kobor phan hangra siteng neng to suag nengi musayable. Ang borok ketalang kani si neng tong thongi musawo resabo at chuang nengai didak midak engai resap nai musanai no se borok baksa kobor no baksa ba ting to enjoy khlai ke hano
아 능의 모사나이 볼라시자기야 아버네 엔조이스 보 필 클라요 비니 아 수왕 능의 모사마니 똥통마니 아버스 버스 엔조이 클라요 함께 능 앙레 크리스토바이 그러니 버럭 거달랑카 버릭 지리커버를 쌉대 모사디 아멘 저러저러 버럭 뭐 말라겐게 사이크나르데 앙레 지슈바이 그러니 버럭 거달랑카 셸랭리야 가이더니 버사세 숨소걸리야 그 타로세 비그라올리야 그 남보세 할렐루야 사이크나르디 라시작나 야블레 고리 kaise ketal paike bahai ka naile adeno paimani melao lasia blasab ke sanani ang jisho borok ketalengka abono ketang lasija naile mo a metro bazar tu bazar paimani heke big bazar heke reliance tam kobang mall tongblana ang paito he bahai ka naile abo ke lasija ya blaslana ni ri ketalong funong nani ni yakla jota ketalong nang funong nani lasija gya lokuni thani wo tebo se ketal sumi ongkhoro borong masik theng nuk theng hanai ngeni ni mani ketalong lokurong nuk theng hanai nang sumui ongkhoro kawi ongkhoro ke tabuk jisho kerengi nang borok ketalong ka abono sanani abono funong nani abo ketang lasija slana nini jota ketal funungan lasia nang nini ketal funungan nang lasia nini hairstyle ketal no funungan nang lasia oke ni lipstick ketal oke nang lasia buno celarok blazer ketal lasia gya blana ketal mo genji ketal t-shirt ketal neng abono le lasija yangke tabu borok ketalang kabo molbrum ni bagai kaito ni nukuni tangi lasija haleluya testimony ready sabu saboro ready hekaba sabu bekha khulogi sanani bagai tia angle borok ketalang ka ani jisho bai kerengai toro tong khorosas haleluya ang borok ketalang ke ani jisho bai kerengai ang borok ketal ani kesam kerikya sabu tong haleluya praise the Lord sadi funukdi ketalang khabak ketalang mani mari funukdi kema borok ang Christian ang kha half ka ni sau 10 dinero swag ngai dreno klaija aboda borok ketalang mani mari aboda borok ketalang mani mari ang Jisu bai kereng kha ai Christian ang kha lama se sopa sorry walai laija aboda borok ketalang mani mari aboda borok ketalang mani mari ang Christian 25 বছর ধরে abose bini ganan takungno sa hamzagi manya aboda borok ketalang mani mari aboda borok ketalang mani mari ri ketal paito famous abo are miski nangjak tokhi nangjak abo haidang na kun dino ketal ke bahaisu judangi tongle motom khoro-khorongi tong nengle Jisu bai kerengai molbrum ni ketalang ka a ketal boroni miski sopai kya miski mana walai mungkongno sawi tong boroni harpek sopai kya ro a kethai maya tong ro Amun ketal mane ketal nukzak na nangnai kogo tomungo samung humung bebak area ono nengze ketaleng ka abo nukzak na ni nangnai amen haleluya kaitor sono belai ke hamzago abashe ke hamzago ketal khlai kya sengno Jisu Kristo te wow amen sini kaito belai kaham verse 21 chapter 5 verse 21 God made him who had no sin to be sin
for us, so that in Him we might become the righteous of God. Wow. Ketar khlainya bagai, jini sumsokno sekakna bagai Jisuno rohorka, jini sumsokno bini thani yafarka, bini aroni ketar jino sok baikya, jini bemarno bini thani yafarka, kaham jino sok baikya, jini gerino bini thani yafarka, genang sok baikya, jini thaimungno bini thani yafarka, ketang jin thani sok baikya. Amen. Tangai, that in Him we might become the righteous of God. Soi kaham ko kaito ni mokolong na ni bagay, kaito ni taniwong na ni bagay, ketar ko kung na ni bagay. Jisu Kristo baitang bigra, somsok, thaimung, hamya, bemar, zengjal, bebak no ruju baikya. Tangai, जों kaito ni mokolong kaham hanjak sideng abu ni bagay. Amen. जोंनाव kaito ni taniwo kaham khlainani bagay. Bo bebak samung kaham khlai baikya. Amen. Kristo angka sumsok keri. Tamukhe bobai thansa engna tui जों kaitor bai kaham engna tui. Kaitor chini bagay bono जों bai baksa sumsok ganang khlaikya. Nukhrable. Chini benefit ni bagay Jisu phayo. Bini jara tui जों tabo kaitor ni mokolok kaham. So nengri kufur karmani bai samung mungsasegno avoid khlaimani bai neng ketar bongi maya kaham bongi manya. Nini kafazak nai kerikha neng already kaham jaga ose neng goshina simise ani sumsokno Jisu rujoka ang ketarangka ani bigrano Jisu rujoka ang ganangangka ani bemarno Jisu rujoka ang kahamangka ani thaimungno Jisu rujoka ang tabuk mothangjak mungose goshina simise Jisu Kristo ni akahamno neng je pro goshui mano afruno kaito ni mokolo neng je asuk kaham neng abono buziwi mannai realize khlai mannai dini kobang bor abono buziani bagino ketharengna bagai kafra layo kahamungna bagai kafra layo okay kobang ma nijini phan baike kafra oi kaito ni mokolo sabas sanjakna nailayo nini kafra ma bai neng kaito ni mokolo sabas sanglia tai kaito already Jisuno kafra reka Jisuno samung khlai reka neng ang tabu bini mokolo kahamse. Amen. Goshi sidi, Simon sidi, buzi sidi, confused tang sidi, tabu kahamba kahamnok khlai sidi, ketharba ketharo tong sidi, methangjak mung borok ba methangjak jaga tong sidi. Haina hai seleng ta khati pi sidi. Kristo sungno phioka, phiokjak borok ba phiokjak haikena tonglai siwane, haino hai seleng tai sung khati lai liya. Galatia chapter 5 verse 1 tam sijak tongba haina hai seleng ta khati pisidi haina hai asum sogo ta kusungui sidi sekak jakaba sekak jak jaga tongsidi kethar khlai jakaba kethar jaga tongsidi phiok jakaba phiok jak jaga tongsidi haino hai a kasam jagao thangi seleng ta khati pisidi wak ni tomung ta ongdi wag no jasuk pan teitu kurodi bo harpego na harpego haino hai kalai rifinai arono rokoinai arono ukhaginai wag ni tomung ta tongsidi sui ni tomung ta tongsidi bo hojomung yangai kapawi ro a kapatingan kapatinga chafiru sui ni tomung ta tongsidi already sakak jakaba sakak jak jaga tongsidi kethar khlai jakaba ketharo tongsidi kaham khlai jakaba kahamo tongsidi kaito ni nukungni khlai jakaba nukungono tongsidi haini hai akkasamo ofilita thangpidi. Amen. Wow. Hallelujah. Do not be yoked together with unbelievers. Bondu ble lai kuma borok. Sarai pangsini. Nini bondu hunai neng borok ketalung tu nenga suak nang mazaga asugui tonginai. Ha? Atom mung sitra tong mazaga neng logiri tonginai hai dan nini bondu hunai neng. Moha bondu fanang teng. Ha?
mairang kaisa pon maisalai phaijak thung tomungno nini a bondo kubuino gosia katharno gosia kahamno gosia jisuno gosia hungkhe ang bobai as a bond hisabe hi hello jorano tongnai ang bobai le jora kobang roi tongui manglak tangi hinmale gatal bai kesam kaisa jaga tongui manya joal thamsa tangdi poito kri rok bai kubuino gosia katharno gosia kahamno gosia rok bai joal thamsa tangdi compromise ta khlai din life no hamjak ni ningmono nangkhe chubadi bono okay hi hello bebak no tongdi but nung babai time spend ta khlai di time spend ta khlai di in the sense tamo abo hai gobang ma tamui thangnai nung amahai jora sokbai nai compromise ni thangnai bondo please pa nangan kong lali haida to khurisiano pa bondo nini bondo nale ani kaham ni bagi ni kisa tatar saimi haida nung amahai khlaimi haida mane amahai kono pheso khiklai renai nung phasiwi thangnai soidan phainin thani phai mosa phainai sun nung ta phasi teng nung safe secure ke tongtong aboni bagi ela bagop sajago nung amahai borok bai joal thamsa tang phisidi as a borok hisabe halong narandi phiaba a tamnai joal thamsa nung ha jaga ha tangi praise the Lord so srai khlai ma tongo kabang friend circle tongo kabang ma sangsar borok tongo nini kahamno bin thani kai phaidi bini hamya bai ningta messenger bi nin thani kaplai tongmano nanga kaplanya ya phari kabodi a kesen bai ke ningta messenger fidi nin thani kathar tongo kaham tongo abono ya phari kabodi a bin thani a hamya nin thani kasangi da phaiden nin thani mo thangjak mung tongo a mo thangjak mono ya phari kabodi bini thani tongmani thimung no nini khlai dana firina hallelujah praise the Lord tabuk sing bojaga wo borok katalo bojaga pohoro bojaga kaitoni nukhungo bojaga wo excellent kaham kathar hamsajak amathang jakung bodolo ambagai tabuk chapter 9 ni verse 7 ka tamsa each of you should give what you have decided in your heart to give not regularly or under compulsion for God loves a cheerful giver yafana tui sawi dong amen kai to no gonang khlai kya tabung nini thani a gonang no kai to ni thani o hambai hisabe yafardi bakha oduru mudru kheya bakha tong thogui bakha khologui hamjak monga tong thogbung bai khe kai to no hambai roi yafardi amen praise the Lord kai to tangi no gonang khlai kai to abuni bagin no gonang khlaio jate a gonang bai khe bini mung kusuk engtheng tangla bo no gonang khlai kya ba ta nini gonang je puro kai to thani nung ya farnai a gonang bai kai to ni mung kusuk ngai amen bakha odur mudur tangdi nung bai thangi phan bai aji maniya kai to no phan rakha kai to no samung rakha kai to no kha basa rakha abuni bagi nang aji mano nin thani gonang sokpayo nin thani kaham sokpayo tabu jefru nung ya fanoni afro bakha oduru mudru tangdi bakha khologu ya fandi kai tor gerei engui tong khabuya kai to no gonang khlai kya a kai to gonang khlai ne no hambai ru ya fandi amen ke bono srengi buta ya fandi kai to no tamu khlai kya kai to no bahai ke gonang khlai kya maybe rango kogo tomungo samungo kabangma area o kaitor sono ganang khlaiya a ganang no son aba hakeno kaitor thani submit maklai lainai bini mungku suni bagai belai tong thogui bakha odru mudru kheya hallelujah praise the Lord God is able to bless you abundantly kaitor no teibo ganang khlai rimana ni bagai bozunggo min thani phan tongo
taklai kheto khlai kya khali khlai liya mai de man no manya taklai khlai kya ba taklai ning man nai khali next year ro nang khlai liya kheto nung kheto ni mai yang nai same kai dor no bless khlai kya kai dor no hamari khlai kya nang amno bo buzia kai dor no hambai bor na ni sia hakhe ta mung nai nang lama koronai ga jefru nang lama koroi nai kai dor apru no bless khlai mai yang nai ga lama koroi mana tamba kai dor nang hambai re na ni siu kai dor nang yafa na ni siu ga kai dor nang hambai bo yo yafa means to what kai dor bless khlai mo nang buzio saima no honmani ga aba hake saima nei buzio kai dor ni no khungo tongnai rong no kai dor bo bless khlai mano hamari khlai mano jefru borok kai dor no hambai re na sia puila ni barson sungno kha hambai re na ni jefru nang hambai re na ni sia hallelujah hambai bukhuk bai bongo ya pharma bai bongo tomung bai bongo samung bai bongo so nang jefru kai dor hambai re nai kai dor no table multiple bless klainai amen hallelujah so that in all things at all time having all that you need you will bound in every good work kai dor bebak jaga wo bebak area wo bebak jaga wo no bebak area wo no kai dor no bless klainai hallelujah praise the lord kaklayo ya far mungno tuitai nang confusing lak ni life o tungma borok sa 110 tights rok nai elam bago sa tights no te keba tights jisho asai na ni slice sakang sajak mani tamo 10 টাকা আজিকে 1 টাকা রই কাইতনো হামবাইরে দি 100 টাকা আজিকে 10 টাকা রই কাইতনো হামবাইরে দি যিশু আসাইনা নিসলাই সাকাং সাজাক মানি as a roles hisabe ফেবা যিশু জেফ্রো সংসারো আফরন আবো জুদা কুক নি থাঙ্কা আ জাকায়াস নো সংনুগু আং 50 টাকা সরে নাই 100 টাকাও 50 টাকা রে ফুনুকা ওকে 5 লাখও 2.5 লাখ বড়ই ফুনুকা মানে তামো হামবাই কাইতনো মানে বটে বট ডাবল খলাইকা 10 টাকাও তংলিয়া 50 টাকাও ফাইকা মানে 10% tonglia bo jaga phaikya 50% bo phaikya so tamni ri thani wo nang bahai ke kai to no hambai na ni muchung pheba je renai hambai je ya farnai bokun din magnang ase ingya Colgate company ni malik William Colgate 10% bo buthakliya bo 20 bo buthakliya 50 bo buthakliya 95% yes 95% bo ya faro bini income je man mani kai to no hambai ri ya faro bo abo so so sabaya no se nang baya even jo to ni buko no Colgate tangi as Colgate famous because of Colgate company ni je malik William Colgate bo kai to no ya faro kai to no hambai ro 10 buya 50 buya 60 buya 95% was submit khlai amen wow rekheta mong teibo kaito robo teibo bless khlayo kheto jasung mai sanai asung mano teibo sanai teibo mannai kheto sonno asung mai kebang manai ri manongke kheto no sananai mai no sananai nono ano sananai kaito busug roiman tabuk nangabo saiman di hallelujah so yafar muno tite confuse kari khang saiman praise the lord abuni bagino 2 Corinthians chapter 12 2 Corinthians chapter 12 ni verse 9 tam sujak tong my grace is sufficient for you wow bini hamari bini khairokma bini hamjakma abo enough nini ani langma wo yes enough
rang bai jaga sompoti bai position bai nok dalan bai ya enough kaitoni hamari kaitoni khairokma kaitoni hamjakma bai se enough ungo tini rang bai no borok enough ungjak hangke asu koti ajine rok tai nangli haniman khamu tei bose paile engo tei bose kafrao tangi himale sangsani sompoti bai borok munisho enough ungi se manya aboni bagai elam bago sao tamo my grace is sufficient for you bini khairokma abo enough chini langmawo wow hallelujah praise the Lord for my power is made perfect in weakness ni sao kaitoni phanse kebel jorawo borok munishono grak khlayo nini rang ni fan nini jaga ni fan nini position ni fan nini education ni fan nang kebel jorao no krak khlai manya any area ni kebel mano but bebak area ni kebel no kaito ni fan no krak khlayo amen abun nang saimandi praise the Lord wow hai munai mang stong na musumo wow hai hambai mak seri tong na musumo ashike kai to hamjago beni khairok ma bai tam khlai kya enough khlai kya sno amen te tam khlai kya beni phan beba kebel zorao chung krak khlayo nung beli tong khana mong sasung na tuyi saimandi krak kai to ni phana su tong praise the Lord therefore I will boast all the more gladly about my weakness. Hallelujah. Abon bagita mo nini je weak tong mani abono tui neng tei bose tong thok di tangi tong thok na hinke neng je se yang weak ngai kai to te bono krak khlai nai ngekema jora borok abono misinterpret khlayo ke bang samung saya khlai ke kai to ante hamza kana samung sitra sa ke kai to ante hamza kana ang weak jagat thang ke kai to te sa kana no maybe any condition mung sa sung no tui phana neng weak ang khana a jorao neng bkhata baidi tong thok di kai to no krak khlai nai neng abono saiman di abono sor bujri to no hallelujah nang nai di nukhongo khoroksa kolom klai khe a kolom klai nai joto nislai gobang mayaman kogo nukhongo je sori hamya tomono khoroksa sengkhe gobang ma nukhongo borok tongphano a sori hamyang nai gobang mayaman kogo bini bage chamung special ngo bini bage thotai special ngo bini bage re special ngo bini bage gobang ma manai khni kaham sok payo tangai bo week ngi tongkha abun bage tebu gobang hamjak mung sok payo tebu gobang care sok payo tebu gobang tuidol ma sok payo amen neng oroi poroi jöngjal problem ba kebel ba nukhongo jeng gobang ma area phan neng week ngi tongkhana saimandi nukhongo borok lomkhe joto borok hamjak mani hai akai to neng jepro week o klayo problem o klayo bonono tebo hamjago te krak khlainani musungjago amen praise the Lord so that Christ's power may rest on me nang jepro saiman nai kebelung puro kaitani phan samung khlayo nang jepro allow khlainai kaitono saiman di akaitani phan akaitani kuplai nini langmo samung khlai phainai ashik excellent nai bukhuk bai nang sasini sawi sabai gla amen so that Christ's power may rest on me Christoni phanno samung khlaina rdi nini langmawo nang kafrana ta thangdi Christoni phanno samung khlaina rdi amen that is why for Christ's sake I delight in weakness, in insult, in hardship,
in persecutions, in difficulties. For when I am weak, then I am strong. Oh wow. Paul tam sawitok. Amon bagay buzak prubo ang tong togo. Lasima singsa khlai jak prubo tong togo. Zealous obzak prubo tong togo. Ang jesek yang weak zaga soguyo. Kaitoni pan. Deibo keplai khani thani nukjago. Amen. Amon bagay no. Zel poito. Kawi toni manliya. Tamo sikol srai kerai bayi. Zel ni poito ang khori phaikya. Tangai. A weak zorawo sabno depend khlaikya jishuno depend khlaikya kaitono depend khlaikya gel duglam pointo tamui thangka kwagui bebak ari aje bada norjakha kaplai khe yapri shawi mankha deni kema borok satok pitok khlaijaka uslo dot asuk tekto tongi manglak nei Piaba je borok atek to zorawo kaitono asanai kaitono depend klainai bini thanio sundar nai teibo keplai ke ya prishawi man nai haleluya पीछे नहीं मुड़ूंगा कैसे समूह तुम बढ़ते रहेगा संग तेरे हालेलुया तांगे ओकलो गोसलो नाई तांगे आ 사도 피도 클라이작 만어봐 안 끼리나이 봐. 안 위익 은케 까이더니 판세 때부터 방문 봐. 안 앞판 너는 아사글라디 봐. 에멘. 아버는 사위도 멀어. 승산이 어라이 뻘어 증잘 승산이 그방마 difficulties persecution 아버로 니니 라이프 급라잉이 또리만야. 능 또묵노 크리스토노 Nini panhuni saimanote aing pasingo nang sendaro asawo ke. Amen. Kaito kaham. Tau saiban ba kya ba? Bakao dro modro tangsi di. Tong toksi di. Kapang serang si di. Kaito sengno belai ke hamzago. Tamu solution nang bebak solve khlai ba kya. Tamu ni question ni answer nang answer bebag rei baikya ozora tam khlaijak nai bagrom barsai tong thogi musajak nai se hallelujah praise the Lord tini besani responsibility nana rengya abahai tongo bihig ni responsibility nana rengya abahai botongo besani Tomongo tongna ringya abahai botongo. Je borok je jaga tongo abuni manthai no mannai. Bo Kristo o tongna naya. Bini responsibility no bo fulfill khlainani naya. Bo abuni manthai mannai. Nung kheba kaham tongma bagai kaham ni manthai mannai. Abuni bagai nukhungo phanang thang. Koroksa borok tomong no kop khanana naya. Alama korozak azagamang tongna nayo hungke. Angle tam khlaini ningle tam khlaini ba. Kha simin basari mano. Haitang de almost soi kaham lama aboni na hamyangi tongka. Asuk simi sing salai man layo. Salai ri man yasen. Hallelujah. Sing salai ri man ya. Abuni bagino relax abini daratei nung bolamata korodi ate koroksan daratei nung mahaina hakaro thangi tak laidi kana logi thangke kana hakaro klaki nung boklai nai kana ni logi thangke kana osta koke nung osta khonai bono kana ni sang saimanu kang tangile bono ruk thanai ba soi pohor Rui manai, cubai manai, hamare klai manai, methangi manai, molbrum ni langmari manai, angba aji shono na ruthar lagi ba. Tangila kanan na bang ruthar nai ba. Jeborong mistake klayo, mono amo mistake ngka, ni punogi ready. Nang saiman de obo so soi lama no punogi ready. Himna himya bindai, bini abo bini upore. Korai no,
एबा tui gana tuniri maniyo एबा बाल्टिं थाइजा tui tuniri maniyo tui kangjake bosun wngnai angjor jobordosти koraino tui khanoi manya khlai sarai sarai bai khana amen padi geseng pal ke kaitona hambai layana afa tini bo nung bless khlai ke nini keplai kompai nungsono kibia nungsono yakari thank you Lord for everything thank you Father the body of Christ of family nini silo Chwng special kaham morok nini thaniyo nini jare kaham nini jare katha nini thaniya for bebak nung sisini bagi bebak thank you Holy Spirit chubanai ngi logi tongoni bagi thank you Subraiyungno nini mung enough among bai sing keplai ke tong ban keplai Yesu ni mung bai kya fa nini thaniyo bebak submit lai amen amen haha praise the Lord so tinasung nung siteng angobono koina musung piru dinini ozora belai special गोबां मा क्वेश्चन गोबां मा सोलोंजानाय नों आं तो सोलोङै मान लाखिया पादि शेयर खायरे लायन जे मानसाक शेयर खालायदि खोनासिथों बरक सलायजाकसिथों नक नक थाङै साइडनि सेभ करै एटलिस्ट नक नक मोबाइल दंगो इंटरनेट दंगो नक नक फेसबुक दंगो सगैसिथों जेसेके पानो खोनासिथों जे मानसाक जों शेयर सिमेस खालायलायसिनाय खोनासिथों आ बरक बाक्सा बा हामिया सानाय सासिथों जे खोनानाय खुनजो गोख्रैखेबा खोनावै ब्लेसिं सिथों हामारिं सिथों साबा हामिया सा साबा तामसा आब्रं तैसिनि लेनदेन करिखा बा जे बरक खोनानाय बा खोनावै ब्लेसिं सिथों खोनावै सलायजाक सिथों आमेन हालेलुया बा तमुंनो नों साइमानखा तिनि जिसु साबो poito khlai kenabla jisu sabo nini bagai kathar no ya phanai kaham no ya phanai muthang jak no ya phanai poito tomur khlayu ke sadi jisu angno bokhabai poito khlayu ani logo logo sadi jisu angno bokhabai poito khlayu nono bokhabai poito khlai ke kai toni mokola kahamongo dini ang kahamongkha yani bokhobai ang goshiwo jisu nung sani subrai nono subrai hini goshi ke muthang jago dini ang goshika jisu nung sani subrai muthang jak mongani engkha ang te shelenglia afa okai to nini busase amen amen to phadi je mansak share khlaidi khana siteng borok salaijak siteng sabu bad comments retheng ke ba patta tar de ranai rei tong bad comments it's okay abo bini sinimung boro itomo khoroksa bro hamia kok saumane tamba bini thani hamia tongo hamia kok plowi phayu hamia sanai no hamia sana rodi jengba kaham sanai ba kaham no saithang lainai kaham no share khlailai de borok bui rep mane share khailayo bui chaya samung khlaile mono share khlailayo jeng at least kaham no share khai man laine blai ha biang biang tomung sida tomui manjaka po aku abron ka ani share khlayo hazar tabu mo thangjak mung kokobo o kongno jeng share khai me deba hazar jagao share khailaine borok hazar borok goplai no khnawi kubui no khnawi yapri shei mansiteng praise the Lord so asana siteng te abuna muito play na muchumo koroksa te koroksa seng muito narak layan kai to na hambai lainai te sin tinang ni pandarok ni bari seng kai to na hamari to layan amen